Whiwhilawalenga ngai toi whatalo whātul whāwhunga anga sio tātou atunu. Ai mai seo pa anga whāwhunga tātou wala leo man tātou wala ata. Ina ua i ufo iti ute mwhaiwa sa whenga iai ai usimai al whaafonga. Bas whapoponga neo tātou talafou. Ile nei fo i aso lua. O le tātou tala mua le aso ana nafi le anto e tūla i ai luma le whamsinonga maua lunga. I ele ali o ani seko vai lei. O se ali i pangota le ana atoa le leile fitu o vai aso. O sola i tua, whaatasi e mse isi ali i pangota. Le e o mali teimi nei ele i maua lava. Ia pati i chang ni. E sfulu ano moli anga le o moli ai nei le ali o vai lei. Mana whailoa i fol whamsinonga maua lunga. Ua te ena lan talu sanga i se lo i e tongi el malo e tūla i moia. O nei moli anga sfulu ono e au fi aile sola mai tua mal to ese. Ta le pe fale malinga oi. Ato ai mali wha o manua. I nei molianga sfulu ono na i o ina e vai lei molianga e valu. Ai te ena isi molianga e valu. E pe ono whaila ina e le tua leo leo. E whaasanga ia te ia. Na tua ia vai lei ma chang ni lo lao sa wha ia sa whale o loa i vai loa. Ma wha o lima i se ungari i saina i ana le nei whale o loa. Ma ngā o ia mai ile tele o loa. Ma tupe mai le nei whale o loa. E si lia male sfulu afe na maua ele tino vai lei, ina ua maua ele amtanga le maasina o mawai, ma lo o maasalomia ele tasis fale o loa, na os ia i la ua nei, ina ua fato aso sola ma itua, ma ile to ese, ile aso lua sfulu o Januari, o le tausanga nei. O lea ua toi tu watu le ilo ilonga le nimta upu le maasina fau, ma ile aise lo ia e tu lai mo vai lei, o na o lea ua te ena lana talusanga, e pei ono tui na atu le whaamsinonga, i se lo ia e tongi el malo mo ia. O le taimi nei alo tau sa ilia pea leo leo le ali o chang ni, mai maasalomia wo o atu limas fulu afe tala Samoa, se vai ngā tupe o lo ile nei ali. O le asas fulu fito al maasino union tau sanga nei leo watu inatu iai le ele a fionga al whaamsino sili, pātu te awa asu e whale fatu sa polu. Le ilo ilonga le mata upu whaasanga ia ko lani junior lamb. Le alo o tua ia ilo na whasi o tia no na lava to alua. Ile whai unga tau sanga o mawai. Ia sau Justina sau. O loo te ena umai ko lani molianga le whasi o tangata. O le whasi o tangata pa iwalea. Wha o lima ilo na fine whai. Ato ai male o mia o whala au whaasa aina le marijuana. O le vasa o mawai le ana te ena ia le afionga le tamaita i whaamsino. Ia ta whai maa lo le lani tuala Warren, ia le talusanga ko lani e tau wala i lani lo ia. Ina ia awane i whaia sona ilo ilonga i lumon tangata anu filifilia, po ni assessors, ai ia whaia na al whaamsino lava. Na tā ua e te whai maa lo, e whai ese lava na al whaamsinonga al molianga al marijuana, le e whaia na al whaamsino lava, pe i tae o isi molianga e pēle whasi o tangata, o le a whaatino i lumo tangata anu filifilia, e la tau te ilo ina tau lumanga o le neim tā upu, i lumo al whaamsinonga mawalunga. O loo tau fia pea ko lani va inga leo leo i ta whaingata e whaatali aile asas fito o uni o le tau sanga nei e amata aloa iai leo leo ilonga o lana mta upu. Inisio tātou tala le pōna pōle ana whaatumria i lunga o tāli ngalu le tāle whātai o pia o na o mea whaapāpā po o fireworks le ana whaatino ina i sui o le ofisa le ampasa saina i Samoa o na o le whaamanatuina o le asa whaapitoa o tangata whao mai moa mai whafo. A saina i le Pasifika e pei ona iai le aso nafi. O le nei sauninga ni sau noa i la fionga le sui palemia fia mea na omi mta afa. E ta ua le sao saina le tama a inga o Samoa ai maisa o tangata ta whao mai moa mai saina e una ia le tu tau turisi mo Samoa. Na sau noa fia mea a le eni turisi mai saina e le mawhai o no o atu tūlanga o tupe mau o tangata ta whao mai moa mai a saina Samoa e sa tūlanga mawae ma o le ala leo le apa o le malo ina ia whaia whemalanga inga tu sao mai saina i Samoa nei le o fuafua e amataina i le aso mua i ulai o tausanga nei. O le nei sau ninga whaapisoa na mawhai ona awai e minister o tu risi a saina whaapea i malana au malanga e o atu toa se lau e pātipatia le whaamanatuina o le nei as tāua o tangata ta whao mai moa mai a saina i le Pasifika atoa. E iai tai tonunga le afionga le li whai pule fau le tu malo whaasale le anga numero lua ia namu lau ulu sami leota.
ua mafua ona filifilia o ia e lona i tumalo ona ua faamauina lelelei o le tulaʻi mai o le vaega faupufai o le HRPP e ala i le atinaʻina o le atunuu i so o se vaega. O le aso ananafi lea na tuina atu ai le o le afionga ia namu ulu i le vaenga faupufai le HRPP le latou maota i songi e faailoa ailo na nganga faafetai ona o le nei faaiaea ua ia mauaina ona o le ingoa le HRPP. Ua tautino namu ulu le ale mapu ai lana tautua faifai mo lona i tumalo e le ngata i le tangata lautele a o le itutaua o onga ma le soifo maloloina e pei ona faia mai pea i le tele o tausanga o mawai. O le afionga ia namu ulu na manuia mai le whainga palo tala i titi alona i tumalo fa sale le anga numero lua i le aso luas fulu lua le masina o mawai ina ua ia maua palo ta i silia ma le afe. Ua sui tūlanga nei na mlau ulu le tau wha pau se fo pau le ana tūla i mai no foa le tumalo e peo na tu umalo le masina o Januari o le tau sanga nei mai ngase na whianga iei maia. O le tātou tala muli o whaamaunia mai el Minister o lafoga i ati ala vea Tioni Sio Hunt ua iai nisi o faafeagaiga le ekalesia faapopotoga Kerisiano Samoa po le EFKS le ua amata ona totogi a latou lafoga ui o loo faatalia pea taulumaga o le mataupu tau faamasinoga i le vao faafeagaiga le ekalesia atoa ai ma le matagaluega o lafoga peitaʻi o leo saunoa ti ala vea e whaamaunia le nei tulaga. E peo sila fia ile au faafonga o le neimta upo lo te pea le kalesia e whakasai i ona faafeagaiga ona o tula fono fou le nei e peo no pasia le palemeni a Samoa le tau ai so o se faafeagaiga ona tongi ana lafoga anga i le malo e fua lava i lunga o le au whainga o le alofa po le peleti o lo o maua mai i tangata lotu. O le nei tula fono fou mo le sila fia le au faafonga o lo o au fia i fo i ma le afionga i le au malu o le malo i le teipina mai o lana lafonga mai le totongi wha le tausanga o lo o maua pea e lana afionga. Mr. Ngango ma le whaafonga anga se o tātou atunu o se o tonga na o tātou talafou i le nei fo i tū lao le afiafi tal tono le ato i mau session whaapoponga le temi la whapenei la so atai au ai mo le temi nei manu tele ina tiu te mwhaiva lo o whenga i ma le atunu whaamanuia le atua whaasoi fuaia.